Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole US boro kan ria a putram pachu hnung khira che theilawa phuar be ang mai in dan be ani ta a president thar tura chian ta ka wangin putram padu lo tu le do tu te anon huang tau thar sot boka thu nei na chan lai atanga be tu te chuan ni som pakhat chau huna nei to po chu ngai ngam loin president ni na ala humve trok po pai thlak ni se ti in ngai tuana an se ngani ma an la rum mai mi buluk le hlo nei lo ni anga an ngai awang hian enge mokong ta la har satna asiam hi an la hlau ni berin alang martial law hial soiri ka ni awang hian hetilam zong hian boru ka vung vai chuan ni som pakhat chunga du thlan tur pakhat chau om to lama president hi a thlek ngut mai an hlau ni ber speaker Nancy Pelosi le ruai tudang te chuan vice president Mike Pence chu president pai thlak dan tur rang taka ngai tu turin an nor me ka thulak na ina tar lan danin Pence le a cabinet te hian hei hi an ti du chi lo mai thei ni a tar lan ani Democrat lam hian Trump pai thlak an tumna chan ber ni alang chu ni lai ni a state capital kota ama thlop tu tam tak pung khomin buaina an siam wang le buaina chuak ti nep tura Trump a hmalak na that tok lo wang te a hun laia mipui kal khom a khap dei lo wang le mipui a fui por ti a an pu awang te ani bera buaina lian zo ka chhuah lo nan ni som pakhat chau hun nei to president Trump hi pai thlak thuai an du ani ber mai he thil hi man mo thlak top kho kani California Democrats ruai tu pakhat chuan ti in phone hi apuak mai don impeach Trump a pai thlak ti in kol chan sen lo ka dong ani ati hial an huna in tran ve don ta a Trump a che thei to lo chu chui zuya kek bulop lop pa in chilan sak tran chu ani ta ber mai ani hi Democratic ruai tu then khat ero chuan president pai thlak chung chang chu khun khan taka an soi lo thu an tar lang ve boka president Trump ni na po ni lo Trump khat na an chel la ya pai thlak hi thil thleng ngai lo ang ani awangin Democratic Party ruai tu then khat chuan a Trump khat na a pu Trump a pai thlak hi rulan ti lo ni atar lan ani president ta na thlan Joe Biden hian Trump a pai thlak hi achak faran lawa impeach tura malaka du vak lo ni atar lan ani mipuiten ni lai ni ya boina chuadan an hreveka kar ni po Trump hian hun nei to lawa hei wang hian hun rei lo te anei chunga pai thlak hian America mipui pum khatna a tangkai na anei lo ni in Biden chuan a soi chhun zomin impeach ani don pon Congress in ma an la ang Congress ti tur ani thu a soi President thlanthar Biden chuan US dan pui 25th Amendment man chu adu vak lo ni in alanga Trump a pai thlak rotna a hian Mike Pence le cabinet ten 25th Amendment man du lawin Trump pai thlak du lo ta se Democrats lam hian ti dan dangin ma an la thei thawa committee thu khomin flora chhop chuakin ni hni chungin an kalpui thei tho ni a soyani US mainstream media ten an tar lan dan chuan Trump pai thlak chung chang hi zirtop ni keini huna zan in hian ngei tu tur ni om takani Biden a tlin nana Republican member lamin banan phar ang khan Trump a pai thlak nana banan phar le ani chuan Trump a politics jin kong chu a top to don ani atan chuan kumli hnuwa US president in thlan lo le turatan po a kong hno pin ani ngal don ti na ani pu Trump a kalvung lai khan Democrats lam khan pai thlak an tum kha ani a ma se Democratic Party lam khan hena an chang ta si lawa Trump kha pai thlak ani ta lo mai ani awai ni nan Trump chu pai thlak tumin Democratic Party chuan ruam manna an siam le ta a he huna hian Trump hi pai thlak ani thei donem soito angin Trump a dau zonga ban pharten an la pharnon fo donem an la pharnon fo chuan ni som pakhat chau hun anei po mangzo lawin pu Trump chuan White House a chhuah san dona a politics jin konga top chhun zom don bokani sarkar mingin choimoina le ham thatna US chunga sarkar office khoya ma thutarem ve to don lo a huna tepter ang renga zan in hi ani maya
sang he som pakwa a Democratic Party lamin du tha la hun nei chunga Trump a pai thlak nana documents le thil poimo an fom khom angkha ani man don lawa pai thlak ani kherangem a political jin kong top nana a Paul Pui Republic Party lam chuan Trump a pai thlak nan ban an phar du kherangem digna le zelen na ngai na inti a American Pui Republican member ten Capitol kota buaina chhuwa ka mo phurtu anga Trump an ngai awanga Biden tlin nana ban an phar angkha ani donem ti te chu ala chiang thuayang heti lai hian Congress thut khoma du thlan tur dang Democratic Party lam hian an chhop chuak mai thei bok ni in tarlen ani a Adam zong in ro rel ani jok mai thei bok hearing nei hi a hun sona impeach an tumna chan Capitol tuala buaina chuak le Trump a in hnam hnoina le amo phurna hlen lo chungchang le a che vela investigation nei phot tura thukoi herani jok mai thei bok engpo ni se Trump a pai thlak tumna lian taka oma malak me kani Senator Chuck Schumer majority leader ni mai tur chuan President Trump hi 25th Amendment manga pai thlak thuai ani arin thu a soya House Speaker Nancy Pelosi po hian 25th Amendment manga Trump hi pai thlak ani lo chuan House a impeach tura malak ani tur thu a soya zanin boruak lo thlir vele phot te ang video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mangtha le vek ole